Obuhingi n'oburisa nubukwishibwaho Ankole Coffee Producers and Cooperative Union Limited. Nakwakira programu yitu nubageta obuhingi n'oburisa kandi nituza kubana tuganira na no murisa owente nalisa ente eza zero grazing. Entezi nazirisiza omumwanya muke munonga kandi aliyaho mu rurembo rwitu orwambara naiza kuba natushobora okwabaze gukora emirimo ye ari kutugambira ubumwe nito tubase kugira ekitwabasa kumwegaho. Amazina nibanyeta Edmond Principal Farmer kandi programu yitu yegine kukibo batahibita ba Ankole Coffee Producers Cooperative Union nibasangwaho omuli town yitu eyakabohe. Iwo muhinji wo mwani aliyo mu burengero izoba no basa kubegita ho yigita abahinji abandi mubase kuhinga kurungi mutunge nakatale omubwangu. Deka tuganire na no mugenyi witu oweri izoba. Amazina nabanyeta Muyambe Angelo. Muyambe Angelo. Tugambere ejemirimo kuza kugikora kugisyaha wagitandikota ukagitandikira nkayi kushanga hatentezi nyamwingi no zirisizo mwanya muke. Katandika abo kubankani nkunda kurisa no kuhinga narango ntibasa kunyanguhira kutungira ente umwanya muke kandi ziri kumpereza amate agarukumara. Ntyo nabasa kutandika nayombeke bizu namara kombeke bizu na retente nazitamu natandika kuzihereza emere ndukuzifuna muneke nabe ninzendamo. Watandika nente zingaye? Ente nkatandika ho nente 8 kunamara nayongera hebinde bizu kurigera umwanya kaguceroho ndukurango nimbasa kongeramo natandika konkata indo kugambira ndi umuntu 20. Tugambire cyabasika kita nicyo basika buri kimwe nicyo basika wabo kina mutima wano basa kuchikora kandi okacherezo bwiri uri kuchikunda tare kitari kubasika. So kuwatandikire biza bya growing bitakuza kusya leverage abo kuborede hato ine farms. Nkabasa kutandika kandi na nabantu abembenda kutandika kurisa batandika kwiza barukungura hente baruku nanya nahurira nakunda business nabe ninkora ntyo nabasa kugira amano go gumisamo nkakora ukisya hatiya ahoro kureba hinahika. Ente zo kubanza no manyo mukutandika notekwa kwete uroroza bintu bingi breed wagiya hiwiza wagurente ziri kwingana ki kuza kuzirisa kuzisya. Of course nkagezaho kuronda ba farmers bamwe abembandangira abembagira ngo binente nungi nabetorora nabarambura nareo kuba rukora konka bakabineza full range nabasa kwihayente zinabe nintekateka ngo nizibasa kumpe kindu kwenda nazi feedinga zabasa kukamwa kusingo kuzabezirwa mufamu ahina zihiri ntyo nabasa kuzireberera ntyo kubasa kusya hatiya. Tugambire omwanya uguru kolera heje mirimo nugwingana ki obasizota kolesa omwanya muke gunareba kuteka projects nyamwinje zitarukushana. Umwanya nko kwagureba numuke ngubasa kuba gona nguhikaye kazi nkibiri konka nyino hortoche nyine hente nyino hoteli nyino ho buri kimwe konka ebintu nyowe bindu kukozesa ne bimwe ebindu kukozesa mu hoteli yanje amate ningihaha ngahereza hoteli bitoche mbihaho mbihereza hoteli usanga ngu hoteli no bunkuba nafuna emergency oba nafuna workshop nkeji oba nafuna abagenye baho naho nyine ebintu kuba ninkozo mu hoteli kitari kwetayisa kuza kubigura hero. Konka narengaho wasanga ngu awujyangwa amatenga agari mingi nimpereza nabandi omutawuna barukora yogati abarukora ki mbasa kuguza abo kubatinda kubasaga kozesa nkagamaraho. No lisante za kikachi right now. Ente sofa ezinyine no Frisian. Za Frisian no mana zo zigiraga kirasi. Shangaro 1 2 3 so tingumanye. No Frisian yenyina ako bente zanje no zireba nyine mwezi kamwa 40 liters a day ni armwezi kame mirundi 3 mukasese liters 20 umuyihangu 10 mu evening 10. Hine binte byo yatandikireho aha mwanyogo ebyo kujoteki neki nkabiyetandikira nko muntu
kandi bibasize kumpindura omulisa omutano nangwa nabandi nibiza babikopa aha famu yanje ni bingi actually ibintu byanje nyo nimbyetandikira kasite kitekateko nkifuna ningezaho ekyandemerera mbasa kushikirira barakikozeraho konka times osanga ngo abantu abamwe tukushikirira barahare nibyetaga mu entambura kutambura uzanka Kenya nkokwe gukora ki konka at least ogezaho kuranga no cikora aha standard eyabo mwani ngakintu kiyo cyo kumanya ki ekyakwikizo ko kiwayitandikire kikakwindura ndijo ande binje munonga nimbanza kurebera hante kezi then umukwinga hati sofa ndiyo ninza kutandika system ya irrigation system kusanga ngo abandi kuba bahingire nko mu bwire bw'enjura mbahingira season nyo ninza kuba nimpingo mushana abo kuba ebintu bimba byina katare kana kasente kabyo karya higuru hati ni sofa nibyondo omulisa wente eya zero grazing asheme kuba nakora bintu ki ebyo rukumanya ukajyote kineki tibishemerire kweba waba no lisente yo mukishu ekikuru munonga no kubanza kombeka ekizu waheza kombeka ekizu ukazifunira emere na namizi dene byasigara n'ebintu bitarukuhenda buri kimwe ni plan kukiplaningira ukareba ko rabase kumanya otatiya entezi tizirukushohora semekwa zinemere full time abakozi bo kuzireberera baroho kandi tubo bingi kandi nekisemeye kunsemeza omuntu za zero grazing tuzozo rukurwara nkente zo mufamu nente yo rukubasa kuteka aha ukareberera itakuteganise ibyo kurwara n'endwara nkezo zindi tizirukuzimanya munonga enjuyente ya zero grazing ekayombe kweta because ni ndebe ino kube ni paddocks ya kulira yemerera hazanira ha yombe kirete ati ekikuru cyentezo no kuranga uburinte wajombekera nezo mukantu kayaheru kurira kandi kamare kahende nkokora n'ikirunje munonga ukazitera n'umwanya uguze kubasa guma nzitamburiramu kwegorora tikirunje munonga gumeri yo mwanya gumwemerire nivonze nda kutambatamburamo ebyo kurya byazo ibintu byo biha tukozesa ibarukweta tukozesa ibarukweta silage na wabo ine bishubyente byebitoke bitu bya burizo no bizitera munzi birya nkibyo taro cyango bikanza cacunkeji dene binyansi abugira ngo nkejo ine gumire tufuna morasi ojimemeramu bibasa koroba ente basa kubirya ki morasi mugiye nihingi ba suppliers barumu waba no genda barisa bamwe bagine ningano basa kujehira nkakakira na handi ati yo twenogiye ninyeho myanye tari yemwe nemwe aho wagishanga aho ba farmers batahi banje nimbashikirira baba resire nyingi ningaca banaza kupakirana muhereza sente na nyandetera eji idea ya hotel ojigita hwente nyuma kanoshangu tikikorwa buryo umwe habonki wachi planning nitaka kubarice ningo kandi okikunda kukikora itaka abinyimbikirizo mu mataka mahango onkanya otindi gikiririzamo okwano wasa kusanga omwe yakwata sente kugura itaka rukurira mwente 200 ningente 20 sanga itaka riyo nkari yamukostinga miliyoni nka 800 kandi orukubasa kuzirisiza no mu proti ya 50 by 100 so no bawa savinga sente zo kugura ritaka kandi ore osanga ngwente zo rukurisa zo zonyene tizine ndwara nkezo rwonoza kurondo mu mafamu okwe na nebindi usanga ngo ganyirwa mu munonga no spending akache kufuna chango so ikirunje munonga kutungente za zero grazing omwami muyambere katufumure twarwo mu kahumuro ntukutandikiraho twine batahi bita ba DFCU Bank KLM Airlines Dutch Embassy mu Uganda na Vision Group mbo bakutukwatiraho kutorana omuhinji omutano ahanyuma yakahumuraka naiza kutoyongeza na munonga ari kutugambira binji ebyarukora aha farm age guma program